pitanje. Drugo pitanje za tebe bi bilo na koji način ste ti i Minja došli do same ideje da nastavite ovu trilogiju o takozvanom crnom, to je glavnom liku ove sve tri predstave. Apropo i duboko o razlozima zašto je ovo, kako smo mi zapravo odlučile da napravimo trilogiju o crnom. Vi nemate ni u pozorišnom, ni u jednom drugom smislu, vi nemate mogućnost da govorite o trilogiji ako bez tri nastavka, razumete? Znači, užasno je važno da trilogija jedna, i dramska trilogija, na primjer, ima prvi nastavak, da ona ima drugi nastavak, i da ima takozvani poslednji, zaključni ili treći nastavak i sam kraj jedne trilogije. Jer vi ne možete, vi možete da bežite od forme, vi možete da punite sadržajem i jednim, i drugim, i trećim, i petim. Ali ako vi njega ne možete da sortirate 3 puta u 3 različita dela jedne celine, vi trilogiju nemate. I to je valjda osnovni razlog odakle ta trilogija, kako je samo ime kaže, od 3 dela, o nekim temama koje su nam se duboko i istinito ticale, kako i nas, tako i ovih divnih mladih ljudi o kojima sam već malo čas dogovorila, pa ne bi da se ponavljam. Hvala ti na ovom iscrpnom razgovoru. Večeras, dragi gledalci, također jedan od glumaca predstave 3-4 Sand, Aleksandar Meda Jovanović. Ovo Jovanović zvuči kao da je malo neki Rom, ali nema veze. Njegova pojava će vam objasniti sve. Prvo tema za pitanje je Aleksandre, odakle taj nadimak Meda? Pa vidite, mislim, malo se tu pogrešili, dakle nije Meda Jovanović, nego Aleksandar Jovanović Meda, dakle to Meda to nije nikakav ime srednje, to je prosto neki nadimak koji dolazi posle imena, dakle to bi vas ispravio, hvala, u redu. Nešto sam mi pitao, ne mogu da pratim te vaše sklopove rečenica, ali da vam prosto odgovorim. Dakle, romski, pa donekle jeste, znate, moj Slavi Đurđev dan, pa to Jovanović, pa otud imamo i Luna Park Ringišpil. Prosto može, negde, znate, Romi su uvek važili za jedne prosto neke zabavljače, da tako kažem, neke, samo moment, znate, malo ste me dekoncentrisali tim vašim pitanjem, ali dobro, eto, to tako da odgovorim. Znači, to je to prvo neko pitanje, ako ste me to pitali, ako niste, ja sam opet to nešto odgovorio. Drugo pitanje za tebe, kako si ti pronašao tu nit koja prožima tvoj lik Popandića u ovoj predstavi? Imamo to drugo, već sad ste mi postavili tu neku nit. Pa ne znam, vidite, to je jedna sinteza određena, vidite, to je sve tako, desilo se prosto nešto i dobio se taj jedan lik koji ima tu jednu nit, dakle tu imamo fabulu, imamo razredu, imamo jedan uvod i to je prosto, dakle, jedan kompleksan lik. Ja moram da kažem da meni su moje sve uloge, kao moja deca, dakle ne pravim razliku, ali Popadić, dakle, ono jedno što se kaže nedonošće, prvo ono dete koje volite najviše prosto od sve vaše dece, tako da on je jako jedan kompleksan lik, jedan sjajan prosto lik i eto to je, dakle, ta nit, prosto pratite priču, on ima neki uvod, razvoj, završetak i prosto mislim da je taj rad na tom projektu 3-4 sad prosto sjajan i volio bi buduće da imam nove takve projekte, ali mi je ovo jedan od najdražih likova u mojoj karijeri.
I treće pitanje bi bilo, da li je tvoj imidž u predstavi isti takav i van predstave? I da, ovo ste mi postavili, pa znate, vidite, taj Popadić, svi smo mi pomalo Popadić, ako mogu tako da kažem. U svakom od nas, dakle, leži taj neki Popadić, prosto to je taj bunt, taj revolt protiv tog dosadašnjeg nekog društva, svega da to je politička situacija. Jeste, pa mislim, kolutajte vi očima, ali mi ovdje imamo neke dublje probleme koje mi moramo da se bavimo. Znate, Popadić je zapravo jedan bunt protiv dosadašnje politike, protiv šunda u kulturi, dakle, svi smo mi pomalo Popadić i dakle, ako treba odgovorim, ima mene malo i privatno u Popadiću. I ja bih želeo da se naravno zahvalim ljudima koji su mi omogućili da radim u ovom projektu, dakle, sestrama Bogavac, i da se zahvalim roditeljima i naravno Gospodu Bogu, jer znate, sve počinje od Boga i završava se Bogom, i što bi jedan filozof rekao, ne mogu sad da citiram, se setim, ali dakle, sve počinje od Boga i volite se i neka neko voli vas. Hvala. Hvala ti, Aleksandre, i želimo ti uspešan nastavak dalje karijere. Izgleda su mi iz režije malo, da tako kažem, zafrknuli, jer mi večeras imamo i još jednog glumci zove takozvane bunt predstave, a to je Jovan Stamatović Karić. Nemojte da vas njegovo prezime zavara, nije u vezi sa ovim Karićima koji su na vlasti. Prvo pitanje za tebe, Jovane, bilo bi kako si uspeo da uskloniš tvoj seksualni život sa svojim studijama, pošto svi znamo da si neki, tako kažem, aspekt u muzičkoj industriji. Hvala na pitanjima. Odgovorit ću kao što odgovaram obično, od početka. Kako sam uskladio svoj seksualni život sa mojim studijama? Problem je u tome što ja nisam imao ni studija, ni seksualni život. To su sve legende. Zapravo, pravilno si rekao da se ne plašem mog prezimena, ali nepravilno si rekao, ja ne da nisam povezan sa Karićima, ja nisam povezan sa onim Stamatovićima. Medije su zbog velikog uspeha u predstavi 3-4 sat i zapravo moje uloge za koje sam dobio nagrade Zlatnu malinu Beograda, Petak Tikvu iz Izraela i tako dalje. Neću sad, to bi bilo neskromno da sve nabrajam. Su počeli da pišu o meni koje kakve stvari, da sam ja spavao sa bliznjakinjama, mislim to jesam, u suštini sa blizancima, a ne sa bliznjakinjama, ali ono što su pisali o nekoj magistraturi, da sam ja neki aspekt u muzici, to ne, meni je medved zgazio u uvo kad sam bio mali i ja zapravo sam jedini u ovoj predstavi koji ne peva, ili kako oni to zovu, slamuje. Ja sam tu samo pojavljujem zato što sam to ja. Mislim da sam dovoljno odgovorio na prvo pitanje. I drugo i zadnje pitanje za tebe, pošto mi iz režije kažu da nema dovoljno vremena, kako ti doživljavaš celu instituciju Dadova? I da odgovorim na drugo pitanje koje ste mi postavili, šta ja mislim o celoj instituciji Dadova. Kao prvo, ja sam veoma ponosan na to da sam ja deo te institucije. Zašto? Zato što je to jedino pozorište u Beogradu u kojome gejevi mogu da se osjećaju normalno. Kažem vam to sa punom odgovornošću. Kao drugo, svi znate istoriju Dadova, da su mnogi veliki ljudi izašli odavde, kao recimo naš predsjednik Boris Tadić. Tako da, pozitivno. To bi bilo to. Hvala vam. Hvala ti, Jovane, i želimo ti dalju sreću u daljem radu. Hvala, režija. Da, iz režija sam sad dobio obaveštenje da ćemo porazgovarati s jednim od glavnih glumaca ove predstave. Mirko? Dobro večer, dragi gledalci. Evo, mene su zamolili sa ove vaše televizije da dam kratak intervju o predstavi. Naime, radi se o predstavi 3-4 sat, koja je posljednja iz trilogije Milene Bogavac u periodu od 1997. do 2003. godine, trilogija o Crnom.
međutim crnog nigde nema, ali to nema nikakve veze. Šta vam mogu reći o predstavi? Predstava je naime rađena po priči radija SKC, kog su jednog trenutka, jednog žalostnog trenutka rešili da ugase. To je bio težak moment. Aha, braćele, taj rad. Bonus track, yeah, crazy motherfucker. Kupili smo 40 diskova Žeka i Joksimović i zvali sve ortake da udaraju maljevima, tu smo bili mi, ceo sindikat i žut, sve smo to izlomili posle preko benzin ključ, a gomili su bili diskovi od Sržan Goste, na njih smo skrova bacali neke plinske bolce, motornom testerom puštali stekli na front, kad nestalo je struje šta, uzeli smo bonce, lete svuda pomoti od projeskih šta, toše, ljugarnije vetrake šta, kasapimo nožem, na gomili su bili diskovi od B3, na njih bude baruta i T4. Beogradom tad redom začistaše alarm, najbučniji je bio da su 64 Audi. Espresso, buonasera signorina, buonasera, buonasera signorina Napoli. Italiano tassa, mafia spaghetti, Audi quattro, pizza donziletti, spaghetti, sporetti, confetti, buongiorno spaghetti, eto vas na meti, Alfa Romeo, Milano, Torino. Rime su ti nullo, uno bambino, Totti, Ferrari, Giovanni, Armani. Espresso, bića si napravi talasku, pretika traži sve. 1, 2, 3, porra mafia, desvine, galite, sei. Kurac imam, kurac. Šta? Svi mi kurac od golome, kurac. Dalje snimam, ovo je Mirko telefon i snimam se. Kao kreten, znači ludnica je to. Ljudi smrtebra, ležnika 5 evra, beka faktor kremu, usolivo drema, stiža oko 7, a cigare smrdena govara bezda. I žao mi je što je sve tako jeftino, doću opet sigrom da letemo, ostat ćemo mesec dva, jer je ponuda. Privlačna, najmićemo i pedalinu, da im udarunimo. Idemo. Ajde, čao.